Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cacu co kuri wa kabiri itariki 24 z'ukwezi kwa mbere muri 2023. Mu ngingo zimwe zikigize intambara ziri muri Kivu ya ruguru mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zongeye gutuma abanyagihugu bari hagati ya Rucuru na Masisi bava mu mihana yabo. Mu gitondo naho gukandagira hari ntaho, abana, abagore, abagabo, nta muntu wasigaye, abantu bose bwakeye birukanka. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Fegrafa ryatanguye amatohoza ku majambo y'ibitutsi yerekejwe ku musifuzi Salma Mukansanga inyuma y'urukino rwa 16 rwa shampiyona yahagarikiye mu nduheze. Umunyamabanga mukuru w'urwego rwa OTAN amenyesha yuko yavuganye n'Ubudage ku cifuzo cyo kurekurira ibihugu bigatanga kuri Ukraine intererano y'imodokari za gisirikare zikorerwa mu Budage. Muri Afghanistan havugwa imbeho y'umurengeri imaze guhitana ubuzima bw'abantu mu gihe amwe mu mashirahamwe atanga ifashanyo aherutse guhagarika. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Nongeye kubaha ikaze. Bamwe mu bategetsi bakuru ba leta ya Ukraine bakuwe, abandi barivana mu kazi mu gihe Perezida Volodymyr Zelensky ariko arahindura abagize leta mu nzira yo kugwanya ruswa. Batanu mu batwara intara hamwe n'ivyegera 4 by'abashikirangandi batakaje akazi kabo, abikuye mu kazi nabo hakaba harimwo umwe mu bakuru begereye umukuru w'igihugu hamwe n'icegera c'umushikirangandi wo kwivuna abansi. Ibiciro byatangajwe yuko vyaguzwe ibifungurwa byo kugaburira abasirikare muri Ukraine bivugwa yuko vyari birenze ikiguzi nyakuri. Umunyamakuru wa BBC ari Kiev avuga yuko Ukraine yabunzwe na ruswa kuva kera, ikaba ikeneye kuboneka yuko yakaravye iyo ngeso muri kino gihe iriko irakoresha imiliyaridi z'amadolari y'imfashanyo zaturutse mu bihugu vya Buraya bishuditse n'ico gihugu ca Ukraine. Nyuma y'umubonano w'umunyamabanga mukuru w'urwego rwa OTAN Jens Stoltenberg n'umushikirangandi mushasha wo kwivuna abansi w'Ubudagi i Berlin, uwo munyamabanga mukuru w'urwego rwa OTAN yabwiye abanyamakuru yuko baganiriye ku kibazo cyo kwemerera imfashanyo z'imodokari z'intambara kurungikwa muri Ukraine, ariko yuko batashitse ku ngingo. Ukurikije amategeko agenga irungikwa ry'ibikorerwa mu gihugu c'Ubudagi, ico gihugu gitegerezwa kubanza gutanga uburenganzira kugira ngo imodokari za gisirikare gikora zirungikwe mu mahanga nubwo zoba ari iz'ibindi bihugu. Polonye rero yaramaze gutanga ubusabe nk'uko biri muri iyi nkuru ya Damian Magines mushikizwa na Siriake Muhawe nayo. Ingingo ya Polonye gusaba ku mugaragaro Ubudagi uruhusha rwo kurungika ibiduga bitamenwa vy'intambara vyakorewe muri ico gihugu muri Ukraine bigiye kongereza kotsa igitutu umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Olaf Scholz kugira afata ingingo. Abanyepolitike benshi b'Ubudagi harimo umushikiranganje w'imigenderanire bavuga ko ico gihugu kidashobora kuba intambanyi ku bindi bihugu bishaka gutanga ivyo bimodoka. Ariko ingingo ya nyuma ifatwa n'umushikiranganje wa mbere. Umuvugizi wa leta y'Ubudagi yabwiye BBC ko ibiro vy'umushikiranganje wa mbere bigiye kwihweza ivyasabwe na Polonye vyihuta. Abashigikiye umushikiranganje wa mbere bakiriye neza ivyo babona nk'ingingo yitondewe. Ariko kuri benshi mu batavuga rumwe nawe, bamwe muri bo bari mu runani rwa leta yiwe babona ko hari ukugenda buke buke, guteba hamwe no kwijijanya imitima.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasavye inama nshingamateka kunyarutsa gushiraho itegeko ribuza gutunga inkoho zikoreshwa mu ntambara inyuma y'ibitero bibiri vyikurikiranya muri leta ya California mu kiringo kitarenza amasaha 48. Yavuze yuko urugero rw'ubugizi bwa nabi rugeze ahantu bikwiye gufata ingingo zikomeye. Muri California honyene buramatari w'intara yavuze yuko atagishobora gusigura ubwinshi bw'abantu batunze ibigwanisho biciye mu mategeko baharangwa. Gavin Newsom, umudemokrate, arega abarepublikani yuko mu nama nshingamateka aribo baburizamwo itegeko ko ryohinduka, akavuga yuko bahengamiye ku bafise amahinguriro y'ibigwanisho. California nako murantunga niyo leta ifise itegeko rigenga itungwa ry'ibigwanisho rikaze gusumba ayandi mareta yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini muri Republika ya Demokarasi ya Congo, intambara zongeye kwaduka mu gitondo c'uno munsi mu gace ko hafi y'umuji wa Kichanga hagati y'abagwanyi ba M23 n'ingabo za leta ya Congo. Impande zompi zikaba zitana ba mwana kuwashoje iyo ntambara. Izo ntambara zumvikanye mu duce twa Gihonga, Ngola, Kajagari na Shangi, zikaba zerekeza mu gisagara ca Kichanga. Abanyagihugu benshi bavuye mu twabo, bamwe bahungira mu nkengera zaho, abandi berekeza mu muji wa Goma. Navuganye n'umwe mu bari basanzwe baba aho Kichanga, Isaac Ndizihiwe, anyiganira uko bumvise izo ntambara zaturutse imbere yuko batangura guhunga. Mu gitondo kubera imirwano twahise duhunga twerekeza mu misozi, ariko imirwano zatangiye turi muri Gicanga. Ubwo rero twerekeje Imweso, abandi berekeje za Kibarizo, abandi baja Inyamitabo, kuko byatangiye amasaha 11. Abari bafite nk'amamoto bugufi yaberekeje za Goma. Ni intambara ziri ko zibera hehe hagati y'abandi? Amasasu yumvikanaga mu bice bya Gihonga, bya Ngola, Kajagari na Shangi. Niho amasasi yatangiye kumvikana mu masaha 11, saa 12 n'igice, hafi saa moya. Yaramaze kwegera cyane umungini wa Gicanga ku buryo abaturage batashoboye kurezista. Benshi ubwo bahise bafata amayira kwirukanka, bamwe berekeza za Kibarizo, abandi za Mweso, abandi abanyaburungu benshi bagiye ahitwa mu Rwashoga, ahitwa Inyamitabo, n'abandi berekeza za Goma. Ni muri Masisi. None ibi bibanza mutubwiye vyatewe, mwumva ari ibande bateye? Gihonga, Ngola, Kajagari na Shangi na ahantu hari amapozisiyo ya guverinema. Guverinema ubu ngubu iri kurwana na M23, kandi mu Bwiza ni M23 yari iriho. Ubwo abo baturutse mu Bwiza nibo baje nyine batera ibirindiro bya leta. Ubu ngubu kabisa bari hafi cyane ku nkengero za Gicanga. Mwabonye abanyagihugu basanzwe bavuye mu mihana yabo kubera izo ntambara bangana iki? Nimba abantu bagiye uruhande rumwe canke nimba basanzaye, aho mutubwira aho mwatumbereye uko mubona bimeze? Gicanga ni umujyi munini cyane muri Masisi, uratuwe n'abantu benshi cyane. Ubwo mu gitondo naho gukandagira hari ntaho, abana, abagore, abagabo, nta muntu wasigaye. Abantu bose bwakeye birukanka. Gusa no ku manywa abagabo nyine bake bashiritse ubwoba nibo baje guhengereza kugira ngo barebe, kuko mu mungini wa Gicanga nta ntambara yari yakandagiramo, inacyari ku nkengero. Ubwo nyine abantu barahagaze ku muhanda bareba niba byaturuka nka hehe, uko nguko niko byitwaye. Ariko abadamu, abantu b'intege nkeya, bose ubwo bavuyemo, bose berekeje mu misozi. Ko mwatubwiye yuko abagiye berekeza mu muji wa Goma hakuru arabazindutse kare mu gatondo, ubu haracahita bimeze bite? Ubu ngubu nta nzira ihari yo kuva Ikirorirwe werekeza Imweso, nta moto ziri gutambuka. Abasirikare bazihagaritse zose batinya ko bashobora guhura n'amasasu. Isaac Ndizihiwe twavugana ari Masisi. Gahuzamiryango tugeze ku isaha 1:20 mu karere k'ibiyaga binini.
BBC irashakisha abanyamakuru b'indashyikirwa bakorera muri Afurika. Igihembo cya BBC kitiriwe Dumo ni ikitangazamakuru ry'intangarugero. Abamenyesha makuru b'abanyafrika bakwiye guhiganirwa ako gashimwe kubera akabyo keza ko gutera intambwe imbere ubwawe nk'umumenyesha makuru no mu mwuga wawe. Utsindiye ako gashimwe aronka akaryo ko kuza i Londres akahamara amezi 3 akorana na bamwe mu bamenyesha makuru babunyoye. Iyi ikaba ariyo ntambwe ishobora kubaduza mu mwuga wabo. Ushaka kumenya byinshi ndetse nuko wajya muri iryo rushanwa jya kuri bbc.com umurongo /dumor. Nuko rero namwe ntimuzotangwe kwipima. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryavuze yuko ryatanguye iperereza ku bugome bwakorewe umusifuzi w'icamamare Salma Mukansanga igihe yari yahawe kuyobora umwe mu mikino y'umunsi wa 16 wa shampiyona. Abakurikiye uwo mukino wabaye mu ndwi ishize bakavuga yuko abakunzi b'umugwi wa Kiyovu Sport bumvikanye kenshi berekeza amajambo y'ibitutsi ku musifuzi igihe bahura n'umugwi wa Gasogi United. Amakipe yompi yatandukanye anganije ubusa ku bundi, ariko abakunzi ba Kiyovu bakavuga yuko bimwe mu byemezo by'umusifuzi byababangamiye. Ni nkuru mushikizwa na Jean Claude Mwambutsi Kigali. Umuvugizi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yemereye BBC ko ryatangiye iperereza ku myitwarire mibi iregwa bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport ubwo yahuraga na Gasogi United. Abakurikiye umukino bemeza ko bumvise inshuro nyinshi abakunzi b'iyi kipe berekeza amagambo y'ibitutsi ndetse natesha agaciro umusifuzi w'icyamamare Salma Mukansanga. Gusa umuvugizi wa Ferwafa avuga ko abashinzwe umutekano batabaye ubwo umukino wari urangiye bagakoma imbere abakunzi ba Kiyovu basaga n'abashaka gusagarira uyu musifuzi. Nyuma yuko iyi nkuru isakaye ku mbuga nkoranyambaga, ubuyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport bwatangaje ko bwitandukanije n'itsinda ry'abafana bibasiye umusifuzi. Kiyovu Sport binyujije ku muyobozi w'abakunzi bayo yamaganye imyitwarire y'agatsiko gatoya k'abafana, avuga ko bari batwawe n'amarangamutima. Mu ibaruwa Bwana Ahmed Minani yasabye imbabazi uwo musifuzi Salma Mukansanga. Birashoboka ko Kiyovu Sport yahabwa ibihano n'akanama gashinzwe imyitwarire kuko bitoroshye kwemeza umwirondoro w'itsinda ry'abafana bibasiye umusifuzi. Salma Mukansanga ni umusifuzikazi umaze kubaka izina rikomeye mu rwego mpuzamahanga. Ni umwe mu basifuzi 3 b'abagore bari mu gikombe cy'isi cy'abagabo cyabereye muri Qatar mu mpera z'umwaka ushize. Mu ntangiriro z'uyu mwaka kandi yari n'umwe mu basifuzi bayoboye igikombe cy'Afrika cy'abagabo cyakiniwe mu gihugu cya Cameroon. Abantu batari munsi y'124 barapfuye bishwe n'imbeho y'umurengera muri Afghanistan nkuko umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe gutabara mu biza yabibwiye BBC. Yavuze yuko ibitungwa birenga ibihumbi 70 navyo nyene vyapfuye hirya no hino mu gihugu muri kino gihe c'imbeho, aho hakanye ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo c'imyaka igera kuri 10. Amashirahamwe ajejwe gutanga ifashanyo aheruka guhagarika gutanga ifashanyo mu ndwi ziheze inyuma yaho ubutegetsi bw'abataliban buburije abagore gukora muri ayo mashirahamwe mu kwezi guheze. Umushikiranganje w'imfatakibanza Mullah Mohamed Abbas Akund yabwiye BBC yuko atakizohinduka kuri ico cemezo. Inkuru yarizi dose tumishikizwa na Ivete Kabatesi. Mullah Akund yabwiye BBC ko uduce twinshi two muri Afghanistan ubu twuzuye urubura, indege z'akajugujugu zoherejwe mu butabazi ariko ntizashoboye kururuka mu bice by'imisozi miremire. Minisitiri w'agateganyo yatangaje kwiteganya gihe ryo mu minsi 10 iri imbere rigaragaza ko ibipimo by'ubushyuhe bizazamukaho, ariko ahangayikishijwe n'umubare w'imfu ushobora kwiyongera yaba ku banya-Afghanistan cyangwa amatungo yabo. Ibihe by'ubukonje bukabije bihora bikomeye muri icyo gihugu, ariko n'ubwa mbere bikarishye cyane kuva mu myaka 10 ishize. Ndetse muri uyu mwaka ibikorwa by'ubutabazi birabangamirwa n'itegeko teka rya guverinoma y'abataliban ribuza abagore gukora mu bigo by'ubutabazi. Cyakora Mullah Akund ntiyari amagambo, yashimangiye ko iryo tegeko ritazavaho ko umuryango mpuzamahanga ugomba kwemera umuco wa Kiyisilamu wo muri Afghanistan. Abayobozi b'imiryango ifasha harimo na ONU baragerageza mu buryo bwihuse gushakisha
uko bakorera munsi y'iryo tegeko ribuza abagore gukora. Mbere yo kuja mu runana tubabwire yuko hari impungenge ku iduga ry'ibitigiri by'abana b'impunzi bazingamitswe n'ingwara zifatiye ku gufungura nabi muri Kenya. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières rikamenyesha yuko mu ikambi ya Dadaab isanzwe icumbikiye abantu benshi cyane ibintu bitera biyangara. MSF ivuga yuko ikibazo caturutse ku bintu byinshi birimo ikiza cakorera uruzuba rwinshi hamwe rero n'injyane zibarizwa muri ico gice ca Afrika. Dadaab icumbikiye impunzi zigera ku bihumbi 250, abenshi muri bo bakaba baturuka muri Somalia. Ubu naho n'umwanya w'urunana. Duheruka Petero ashakisha amafaranga yo kwishyura Patrick wari afatiriye ibikoresho bye by'ishuri. Yarayabonye se? Hagati aho Filipo ngo niwe ufite umuti w'uburwayi bwa budensiyana. N'urunana. Ngezeho madamu arwaniye bambwira ko munshaka muga. Yego Fili. Nari nsize mbwiye sori nango nuhagera uze hano tuvugana. Nguteze amatwi rwose mbwira. Fili. Ndakumva. Uyu munsi budensiyana turamusezerera. Ako mbere yo kumurekura ngo aze mu rugo, ugomba kumenya impamvu amazi iminsi yose mu bitaro. Ni ikibazo gikomeye rwose kubona umuntu arwara akaremba yakorerwa ibizamini bagasanga nta burwayi afite. Suko atararwaye. Nuko ibizamini twamufatiye atari byo byagombaga kugaragaza indwara ye. Ari nayo mpamvu nifuje kuganira nawe mbere yuko umugore wagaruka mu rugo. Umutwe udakira, guhinda umuriro, kumva adatuje n'isereri budensiyana yaramaranye iminsi ntiyabitewe n'indi ndwara iyo ari yo yose. Yabitewe n'ibibazo mufitanye mwembi. Muga. Karama. Burya hataka nyir'ubukozwemo koko. Nyir'ubutarangwa n'akebo yicecekeye. Ushatse kuvuga iki Fili? Ko budensiyana yandushije kugaragaza ko arakaye kandi ngewe narashize. Uko biri kose mugomba kwicara mukaganira ku kibazo mufite mukagikemura Fili. Kuko naza mu rugo bigasubira uko byari bimeze, arasubira inyuma cyangwa amererwe nabi kurushaho. Kandi noneho nagaruka hano turahita tumwohereza ku bitaro bikuru. Ashobora kutagaruka hakaza ngewe rero. Ngiki? Icyo utumva se ni ikimuga? Erega nanjye simeze neza. Iyo stress nanjye ndayifite kandi byose niwe wabiteye. None se ukumva ibyo byo kubisikana umwe avaha mu bitaro ndabyinjiramo ari wo muti w'ikibazo mufite Fili. Urabise Devo. Karama. Ndakubwiza ukuri no kumugemara rwose nuko ari ukurenzaho ngo rubandita twota. Ariko ubundi sinari nkwe rwose kugera aha ngaha. Mana yanjye we, naho bigeze Fili. None si umugore washatse ategeka gufata nk'umugabo mu rugo rwe, akaguhunga ugasigara wigunze ubwo urumva hasigaye iki? Fili. Ndakumva. Ko hari abantu hadapfa abandi kukimwihererana ibibazo koko. Erega nyine ni kwa kundi umuntu aceceka avuga ngo bizakemuka. Wanaganira n'umuntu ukamubwira duke wanga kwimenera. Aho kugira ngo rebe ikemuke rero rwose birushaho kugenda biba bibi. Inshuti zirahari, abavandimwe barahari mutwemerere rwose tubafashe gukemura amakimbirane mufitanye. Amahoro agaruke mu rugo rwanyu. Ibyo no kubanza kubitekerezaho Devo. Nukuri mbwira niba watwemerera nge n'umugabo wanjye tukaza mu rugo rwanyu tukabafasha gukemura ibibazo mufite. Ubwo ntubeshya William. Nukuri niwe ndetse n'iriya ngofero y'ikigina yambaye ndayizi. Sigaho. Sigariho ariko udahamagara umuntu utari we William. Ariko rero nukuri nanjye ndabona basa. Ariko se kunzi neza ko Petero yasubiye ku ishuri. Nanjye niko narimbiza ariko ni Petero pe. Nukuri Beni ni Petero pe. Gaho muhamagare. Nidusanga atari we turahita twijijisha. Nako turamubwira ko twari tumwitiranyije na Petero. Petero. Ariko Petero ubwo wanyitabye koko. Yewe mpamagare. Usikari Petero koko William. Beni. Hena William se mugiye. Muriye nawe mu nzira muhari futi. None se we bite kuri natwe tuzi ko asubiye kwiga. Dutungwe no kuko uhinga mu murimo kwa Patrick Pete. Kandi twari tuzi ko asubiye kuri kaminuza. Uyu murima ntukiri wa Patrick da. Nuwande. Ntuwacu papa yarawuguze. Nari ngatangaye rwose kubona umutipe nkawe wiga kaminuza uhingira amafaranga. Reka. Ariko ubwo ntutubeshye Pete. Uyu murima Patrick yagurishije ryari. Kije ubundi yashaka abantu bawumuhingira. Rwose namwumvise abaza Felician amafaranga yahembye abaduhingiye.
ubwo yarababuze nyine arawugurisha papa ahita wigurira. Cyakora rata ndababeshya papa ntabwo yigeze awugura. bivuze ko waje guhingira amafaranga rero. Mwana urebye ni nk'igihano. ngo iki Pete? Nyine Patrick yangurije amafaranga ndayabura, ubu rero naje kumwishyura. ariko Pete uzumva ryari koko? ubwo aguje amafaranga yo gupfusha ubusa winezeza mu bidafite akamaro, none dore urimo guhinga abandi biga. ubu ibyakubayeho no murumuna wanjye kuko ntibyari bihagije Pete. kuhise umurakarira Beni. nanga abantu bahura n'amasomo ntibige rwose ngo bafate William. ariko amafaranga nagurije Patrick sinayinejejemo nk'uko ubikeka Beni. namugurije kugira ngo nkemure ikibazo Mutesi yari ahuye nacyo cyo kubura ibintu bye bamwibiye kwa muganga igihe twapfushaga umwana wacu. Pardon Pete, pardon pe. nukuri naringize ngo wamugurije ayo kujyana mu mafuti. ubu se shaka ko mbona Patrick yagwanye akaguha umushike wahingwa n'abasore b'ibigango, uzaharangiza ryari ngo usubire kwiga? simbizi William, ni ukurwana nawe nyine nta kundi byagenda. Pole nukuri Pete, njye ntacyo mfite nagufasha pe. sha nta kundi, niba hari icyo ubona rero nagufasha umbwire Pete. mu by'ukuri nubwo twatandukanijwe n'iminsi ariko turacyari inshuti bro. Kamurari wari ufite mu kanya ukina n'abana se kagiye kandi? umwana w'umuntu aba akomeye sore. wabonye ibyishimo banyakiranye koko. disi nari nzi ko Brian atazongera konka. maze akikubona yahise acakira ibere. nari nkumbuye abana banjye sore, kandi nibo bonyine batumye ngaruka muri uru rugo. ahubwo se buri ibyo Philippe yakoze ni ibiki bude? yakoze iki sore? kutugeza hano ntiyinjiye no mu nzu agahita akata akajya mu kazi koko kuri butike. ahubwo ibyo biragutwara igihe ubyibaza koko sore? njye rwose nabibonye nk'ikibazo gikomeye, ndetse umugabo avanye umugore we mu bitaro ntanamushyikije ngo yicare cyangwa se ngo aryame, ahite yiruka agende kuriya. n'inka se yaragiye gukura mu rwobora. ni akazi ke, iby'imyitwarire ye ntacyo bikimbwiye. iyo ikibazo rero kitagishoboye gukemukira hagati y'abantu babiri, biyambaza inshuti n'abavandimwe, kandi turahari. simbizi sore, simbizi rwose. ababagiye inyuma tubasinyira ngo mushyingiranwe se hari aho twagiye, kandi twiteguye kubitaba rwose igihe cyose mwaduhamagarira. ni ukuri Budensiya, ni ukuri nimugire mukemura ibibazo mufitanye bitaragira ingaruka ku bana banyu. ubundi se ubu ntizabagezeho sore? ubu si iminsi maze mu bitaro umwana wanjye yonkaga. soko se Ganza se we yatekereza ko nyina ari he? naho rero nyemerera amenyeshe Shyaka azane n'umugore we tubajye hagati rwose ducoca ayo makimbirane mufitanye Budensiya. ni amasakuza agese cyangwa ni ibigori mama? nta na kimwe muri ibyo. noneho ni imyumbati. sohoka uze tuvugane yewe, dore ngize n'amahirwe nsanga nta bakiriya ufite. ndaje mama, abakiriya rwose ntibabuze, ahubwo naboherezaga ahandi. ibigori byo ku mashuri rwose byari bisizemo imvune. kunsanze hano se ni amahoro mama? uko ubizi se njya ngusanga hano ntaje gushesha ari amahoro Kareme? nizere ko utongeye gushwana na Honorine. nshwana nawe dupfa iki? ko ikibazo gikomeye ari wowe Kareme, wowe umwana wanjye nibyariye. njyewe se kandi noneho nakoze iki? niko Kareme, kuba warashatse umugore bivuga ko ntakiri nyoko koko? iki nsubiza sinkubajije ngo nawe umbaze. njyewe se nine nabwiye ko utari mama. si ngombwa kubivuga, ibyo nkorera rwose ubwabyo birabivuga, kandi niba ushaka kunyipakurura nanjye nditeguye. sinzi kwihoma agiye nyirabazungu Clemensiye. ariko se ayo magambo yose uvuga n'iki koko? Kareme, wowe koko umwana wanjye natwise amezi 9 nkakubyara nkagukikira ku bibero nkakonsa, maze ukankundira ukonka imyaka myinshi kubizi, uko wamaze imyaka 4 yose wonka Kareme. ibyo rwose ndabizi mukuru wanjye yakundaga kunserereza bimbwira. none umwana wanjye sinzakomeza kukwihomaho, niba nta cyizere ukingirira nka nyoko wakubyaye, nanjye ntacyo nkigufitiye. uzibane n'uriya mugore wawe ureba nk'akayongwe, nanjye nzibana. mama, niba batunganye na Honorine rwose wiza kuntera umujinya rwose. reka Kareme, sinatunganye n'umugore wawe. reka none se nakoze iki?
ariko ubona hari uwatwika inzu agahisha umwotsi koko. ngo iki mama rwose niba ari bya biti byo mu ishyamba wambujije kugurisha ni ukuri kose nahise mbireka. Si ishyamba ryambabaje Kareme. none se habaye iki gituma uzamuka mu isantere ukansanga aha ngaha koko uzanywe no kumbwira amagambo akomeye gutyo koko kandi ukayamubwira ubabaye utyo. umbwiye ngo iki Beni? ariko se wabaye uretse ibyo urimo ukaza nka ngo amakuru ashyushye. ngo amakuru ashyushye Beni? ninde uyakubwiye se? ni nonsiyata cyane devota? nonsiyata cyangwa devota? mbwira vuba yewe niba ararebana no kujya kumbaga fistire mite nitegura vuba nonaha. Oyasha ntabwo ararebana no kujya kubagwa fistire. ubwo se andi makuru ashyushye ndeba nayahe koko? naya Petero ntakureba se? Petero se ntiyagiye ku ishuri? wapisha ari inaha yarakubiswe yarahondaguwe asigaye ari umupagasi wo kwa Patrick. ngo iki Beni? nakurambeshya Petero yagiye ku ishuri yaje na hano kunsezera. ibyo uvuga byose simbyumva. Petero saretse kujya kwiga kuri kaminuza ajya gupagasa kwa Patrick. ibyo nkubwira nabyiboneye n'amaso yanjye yiriwe ahingira Patrick. no wapi. nuko bimeze rero. none se byagenze bite Beni? uko nugukunda amafaranga gusa koko? wavuze ko ngo yagujije Patrick amafaranga yarangiza akabura yo mwishyura undi nawe akamutegeka kumuhingira. uranyumvira di? kuki se yagujije amafaranga azi neza ko adafite akazi azabonamo ayo kwishyura? nyamara ushatse wareka gucira Petero urubanza mute kuko ibyamubayeho bifitemo uruhare. Njyewe? wowe rwose. nambeshyere nta mafaranga nigeze musaba rwose. ngo ideni yananiwe kwishyura Patrick niryo yafashe ngo akemure ibibazo byawe mute. ariko mana mutesi imbere yo guteza abantu bose ibibazo koko. ngo ubwo wavaga ku bitaro nyine barakwibye ibintu byose Petero yaraguje kugira ngo akugurire imyenda none yabuze ayo yishyura niko kuyahingira. ubu ndi mwana yabujijwe kujya kwiga no guhingira amafaranga yagujije kubera ngewe koko. ubuse nkora iki ngo mfashe Petero ave muri ibibazo koko Beni? uracyamukunda Petero bigeze aho mute? none se wagiye gufata ideni ngo amfashe anyanze Beni? ubuse Felicien yakwemera kumufasha we? uzi kusetsa mute? urinda uvuga ngo Felicien afashe Petero se Ruremesha yamufashije sise? Felicien na Ruremesha ninde urusha undi amafaranga? ndakwinginze wivuga utyo mama ni ukuri kw'Imana iryo jambo rirakomeye. uranze mbana n'ubishaka Kareme utakinkeneye nka nyoko nakubyara ukada. wikongera no kubivuga ni wowe wanyibyariye mama. ndagukunda kandi ndakubaha. ibyo uvuga bitandukanye n'ibyo ukora Kareme. ukunda nyoko ntiwamutera agahinda. umubyeyi wambyaye uragira ngo nkore iki koko kugira ngo utobore umbwire imvano y'amagambo yose umbwiriye hano kuri aya mama? wishimuza Kareme ibyo wakoze nawe urabizi. natekereje byanze kuruza mama. niko Kareme nako ndisubiye. oya mbabarira umubwire rwose ikosa ryanjye ngusabe imbabazi twiyunge nk'umubyeyi. Kareme amambere wampeshe ko umugore wawe atwite mbimenya bigeze he? umugore wanjye none se ubundi ninde wakubwiye? mva mbese kugira ngo utinyuke wongere umpishe ko nori natwite koko. ariko rero rwose mama jewe umva ye uravuga ibiterekeranye uvuga iki? watewe n'iki kumpisha Kareme? uzi neza ko ubushize ari igihe watabaye umugore wawe ubwo yendaga guhitanwa na malariya atwite inda ya mbere koko. ariko se ubundi ninde wakubwiye ko umugore wanjye atwite ko abantu b'inyarurembo nabo rwose banyubeye? mbaze nkubwire wabimbwiye rero ubone kwemera ko umugore wawe atwite. uretse ko wasanga Norine yaranabibwiye abandi mbere y'uko abimbwira. urebye niyo mpamvu rwose natunguwe nkabari icyo mvuga. urashaka kuncurika Kareme? urashaka kungira igicucu koko? oya mama kugira igicucu rwose ariko nakunda byemeye mama umugore wanjye aratwite rwose ariko ntidushaka ko hari abantu babimenya. mbese muri make mwangize rubanda? oya da. barakoze abo mu runana nibo bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma hari Johnny nande mwumva ntari Florentine Kwizera mwakoze mwese abahisemo BBC Gahuzamiryango mukomeze kugira ibihe byiza.